Ja sam Mihajlo Žarković, admiral u penziji, rođen sam u selu Nedajnom. Trenutno se nalazimo pored spomenika Videju Žarkoviću. Spomenik je napravljen u dvorištu kuće gdje je rođen Video Žarković. Video je rođen 10. juna 1927. godine, 10 metara iza ovog spomenika u kući koja sada ne postoji. Ona je spaljena u toku 5. ofanzive od strane zloglasne SS divizije koja je počinila brojne zločine u samoj Pivi. Video je završio osnovnu školu u Nedajnom. Bio je jedan od najboljih đaka svoje generacije, zbog toga je upućen i upisan u gimnaziju u Pljevljima. Vezano za školovanje u Pljevljima karakteristično je da je na prvom polugodištu Video postigao odlične rezultate, bio najbolji đak od 3 razreda gimnazije i dobio državnu stipendiju. Tu stipendiju je koristio u kraju školovanja. 13. jula 1941. godine Video je pristupa Narodno-oslobodilačkom pokretu. Bio je pripadnik od samog početka Durmitorskog partizanskog odreda. Bio je pripadnik 4. crnogorske udarne proleterske brigade od njenog osnivanja, a zatim i 7. i 9. brigade. Prošao je sve najznačajnije bitke u Drugom svjetskom ratu, bio je na Sutjeci, Neretvi, bio je u završnim operacijama za oslobođenja zemlje sve do Zidanog mosta. Nakon oslobođenja zemlje, Video Žarković stupa u redove, po zadatku redove Jugoslovenske ratne mornarice. Iz rata je izašao u činu majora. U Jugoslovenskoj ratnoj mornarici Video Žarković je obavljao visoke političke dužnosti i u 29. godini je unapređen u kapetana bojnog broda ili da bi ljudi bolje razumljeni u čin pukovnika. 1965. godine tadašnje rukovodstvo Socijalističke Republike Crne Gore zahtijevalo je od Videa da dođe iz vojske u civilno društvo. Video je tada dolazio u Crnu Goru i obavljao je najznačajnije političke i državne funkcije u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori. Između ostalog, da nabrojim samo najznačajnije, bio je predsjednik vlade Crne Gore, bio je predsjednik Skupštine Crne Gore i bio je predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore. Posle ovih funkcija odlazi na dužnost u federaciji. Bio je 10 godina član predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. 1 godinu je bio potpredsjednik predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, kada je predsjednik predsjedništva bio maršal Jugoslavije Josip Broz Tito. Video Žarković umro 29. septembra 2000. godine. 20 godina nakon njegove smrti napravljen je ovaj veličanstveni spomenik i otvoren 29. septembra 2020. godine. Ideju za ovaj spomenik dao je njegov strica Dragan Žarković, koji je i realizovao cijeli projekat normalno u saradnji sa Videovim ćerkama Zoricom i Brankicom. Ova gromada ovdje, gromada koja se vidi, ona simbolizuje Durmitor, ili konkretno rečeno jednu planinu koja se naziva Prutaš. Video je iznikao iz Durmitora i on simbolizuje durmitorskog čovjeka i samo je Durmitor mogao da iznjedri takvog velikog čovjeka kao što je bio Video Žarković. Ovo poprosje njegovog lika izradio je vajar Nikola Petrović iz Nikšića, a cijeli ovaj projekat je napravio profesor doktor Obradović sa Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. Ovaj prostor oko ovog spomenika predstavlja crnogorsko guvno gdje su se ljudi zborovali i okupljali.
Vidoj Žarković kad bi došao u svoje Nedajno koje je posebno volio i uvijek ga je posjećivao kad je imao vremena, kada smo mu svoji državni poslovi dozvoljavali, godišnje otprilike 1 do 2 puta. Tada bi se ovi mještani, domaćini, okupljali oko Vidoja i on bi s njima razgovarao neposredno. I oni su njemu iznosili sve njihove životne probleme koji su ih opterećivali. Zato je Vidoj jako bio poštovan od ljudi koji žive u ovom selu, uvažen, poštovan i cijenjen. Uža porodica se na veličanstven način odužila svom voljenom Vidoju, velikom čovjeku, za zahvalnost za njegovo sveukupno životno djelo.